Hello and welcome Lepo once more. pozdravljeni in ponovno I'm dobrodošli. Pradeep from the Sem Stargate Pragit Experience, iz izkušnje z zvezdnimi vrati and Stargate. I've just been watching for the last few minutes as people V check in, zadnjih and nekaj again it's people trenutkih, from ko around the se world, and I really javljate z appreciate vsega it. Just sveta, put me on spremljam, odkud where vse you're from ste. in the chat box, Zelo sem vam so that we hvaležen, can all če mi v get a feeling of klepetalnico how napišete, global odkud this vse ste, experience da is. dobimo občutek, kako globalna So je just naša let us know skupna where you're from. izkušnja. So Canada, Mauritius, Uruguay, Kanada, Switzerland, Mauritius, Mexico, Urugvaj, France, Švica, Italy. Mehika, Francija, Great. I Italija, saw some from England, Wales. Kreta, Anglija, Wales. So I took a look at the various comments that happened from the Prebral last sem različne gathering that we had a komentarje, few ki ste days jih ago. napisali od našega zadnjega Somebody from srečanja India, pred hi, nekaj welcome. dnevi. Nekdo se Colombia, javlja iz Netherlands, Indije, pozdravljeni, Miami, Kolumbija, Nizozemska, Germany, great, California, Greece, Miami, several people from Nemčija, Greece. Kalifornija, Grčija, kar nekaj vas je Hi torej iz from Grčije. Maui, one of the Maui birthplace of se the Stargate, javlja, actually one of to my je favorite rojstni places. kraj In fact, zvezdnih vrat Stargate, eden mojih first time I went najljubših to krajev. Maui, Ko sem I šel was prvič na flying ta in. otok I looked Maui, out sem the window of the airplane pogledal skozi and okno na saw the letalu island for the first time, in and I just prvič burst into tears, and it was zagledal ta a real otok shock. in ulile I so se had mi no solze. idea why that was To je bil happening, pravi šok. and Nisem imel pojma, zakaj it sem happened se 2 or 3 odzval na tak times. način. Each To time se I je went back zgodilo to the še island, dvakrat, the trikrat, tears vsakič, came. ko sem se vrnil na otok, so mi So I privrele have a very solze. strong connection to the island. In It's imam probably the torej z Lemurian otokom connection. zelo močno povezavo in to je lemurijska Rio de povezava Janeiro, najverjetneje. Connecticut, Brazil, Rio de Janeiro, Russia, Connecticut, Brazilija, Rusija, Marin, Sedona, yes. Czech Sedona, Republic, yes, several people Češka from there. republika, Israel. kar nekaj vas je od tam, pa Izrael. So, as I was saying, I looked over your comments, and there's a few Prebiral responses sem that I'd torej just like vaše to make. komentarje in rad bi se Um, odzval na nekaj komentarjev. Eve Eve mentioned that je during omenila, the day she's connecting da with se tekom Gaia dneva and Gaia, povezuje the z Earth, Gajo, and the etheric stargate. Zemljo in z And eteričnimi she's zvezdnimi bringing them in during vrati. the day, and absolutely, this is a In kliče beautiful jih k thing to sebi do. tekom And dneva I've in to mentioned it je before. čudovito. Take To a sem že moment omenjal. every now and again Vzemite and si just vsake toliko invite the časa connection trenutek in samo povabite with the k etheric sebi stargate. Just invite povezavo it z in. eteričnimi zvezdnimi Also, vrati. invite the energy of the Prav stargate tako morphic pa field. povabite energijo morfičnega This polja is really zvezdnih important vrat Stargate. because To je when you zelo do that, when pomembno, you take a moment kajti ko to naredite, ko si and do vzamete that, trenutek you're raising your vibration. in to And naredite, so dvignete just svojo allow vibracijo. a In moment zato torej samo every now and again during dopustite the day to connect up. trenutek, vsake toliko časa And this tekom way, dneva za we to start to povezavo. keep Na our ta vibration način elevated. se začne And ohranjati I mean, one thing you can povzdignjena do is just set vibracija a v nas. timer on your phone Lahko si for every celo couple of hours nastavite and just čas invite vsake toliko those časa na connections to telefonu, happen. da vas telefon spomni na to, da lahko vzpostavite in Thank you, pokličete Eve, for that. te povezave. Hvala, Eve, torej, So za to. Christina, she said the Kristina wind sounds pa je povedala, had an effect da on her that almost felt like a heart attack. And so when she zvoki vetra investigated, na njo vplivali she tako, da se je realized it was zdelo, kot da je bringing up doživela srčni emotion, infarkt. feeling Ko pa je to from raziskala, when je her husband ugotovila, left her 40 da years so ago. se ji obudili And this občutki, is ko exactly jo je what I've pred been leti saying zapustil about mož. In for to je those tisto, people kar že that ves have čas an govorim unpleasant za experience tiste, with these, ki se what we're vam calling, it seems, wind zbudijo sounds, but they're not negativne really wind izkušnje, ko sounds. They're pokličemo sounds from in ko quantum poslušate te field. zvoke vetrov, ki pravzaprav But seveda niso vetrovi, ampak so to zvoki those iz sounds kvantnega can polja. trigger
Ti deep zvoki emotion. lahko v vas And so povzročijo in when it's sprožijo uncomfortable, globoka čustva. In investigate, takrat, ko find je out neprijetno, what's it reminding me raziščite of, something in from your odkrite, past na kaj which vas is ta uncomfortable občutek is spomni, being brought na to the nekaj iz surface. preteklosti, kar It's je a bilo gift neprijetno, pa that zdaj way. prihaja na dan. If you can In see tako it je as to a pravo gift and darilo. investigate, Če lahko where's this vidite, da je coming to from? What's darilo it in reminding me of? raziščete, So I can odkud let it to go. So I can see prihaja, I no na longer kaj need me that to in my spominja, life. lahko to zdaj Because those spustim in influences spoznam, come in da at tega v other življenju več ne times, potrebujem. perhaps not Kajti so taki obviously, vplivi se lahko and pojavijo they're še kdaj, influencing pa ne things tako that are zelo happening in očitno, your life. a vendarle vplivajo na to, kar se vam dogaja zdaj v And we all življenju. have In vsak od nas these subconscious programs ima te that are still affecting podzavestne us. programe, ki še And vedno in fact, vplivajo I na nas. noticed a few days ago, a Sam couple of sem weeks ago now, I opazil pred guess, nekaj dnevi, oziroma in a zdaj bo že kar conversation nekaj with friends tednov, here at v home. In fact, pogovoru Ashley helped s me understand this, prijateljico that tukaj doma. Ashley mi je I pomagala still to had doumeti. this Še judgment vedno about torej the way sem my imel father treated v my sebi mother. And that obsojanje was do affecting my očeta, relationships kako je too. ravnal z mamo. And so In to je we vplivalo tudi na moje constantly odnose. have the In torej potential for imamo uncovering nenehno some of these potencial za limitations. to, da And odkrijemo so that's določene something that omejitve. I'd encourage In each to one je of us torej to be aware nekaj, of. k čemur And spodbujam this vsakogar od nas, process of da se just tega connecting zavemo. during the day In ta to the proces, morphic ko se field, povezujemo to z the morfičnim etheric poljem stargate, they can bring in your z vibration up eteričnimi and allow vrati you to start seeing Stargate some of these čez dan, unconscious nam things omogoči, da in lahko order to release them. uvidimo It's not te about stvari, ki so v podzavesti, da bi jih reliving spustili, them, reliving the opustili. pain. Ne No, gre za it's to, da like bi seeing it podoživljali to as bolečino in te an hude observer, stvari. Ne, to zdaj which pogledamo allows you kot to understand and let opazovalec go. in to vam omogoči, da lahko stvar Okay, some more dojamete, people checking razumete in in. jo spustite. Spain, welcome from Spain. Javlja se Španija, Sweden, dobrodošli, pa Kyoto, Švedska, Japan. pa Kyoto, Ursula is saying from Japonska. Kyoto, I'm wearing my physical stargate as a crown, Zdaj berem, using kaj computer pišete iz skills. Kjota. Zvezdna vrata nosim na glavi, kot da je krona. In galaktično poveljstvo pokličem, če mi kaj ni jasno. Put these stargates on their head. It's one of the first Kar things they nekaj seem to do. ljudi It's not actually se necessary. zdi, da ko but pridejo do it's teh zvezdnih interesting. vrat, da jih položijo na If you have glavo. a physical No, to stargate ni and you want to potrebno, je check pa it out in that zanimivo. way, like I say, Če it's not imate very fizična comfortable. zvezdna vrata, jih lahko But, preizkusite one thing tudi na that some tak people način, do is ampak prav actually udobno vam ne suspend bo. it above a chair that they Nekateri sit pa in si obesijo and zvezdna feel as vrata if you're nad inside stol, the kjer stargate sedijo. all the time. In tako dobijo občutek, kot da ste ves čas Something to check znotraj out if you zvezdnih have vrat. one. Oh, actually, great news about the stargates because Zdaj pa še dobra novica. because of the shutdown, my Zaradi friend who makes the zaustavitve stargate je wasn't able moj to do that prijatelj, anymore. ki And dela now zvezdna vrata, te skulpture, the welder prenehal z who delovanjem, makes these ampak beautiful varilec, ki stargates is actually dela going te čudovite into his place of work Stargate, by himself, se je zdaj and sam od sebe vrnil creating stargates again for na us. delo So in we're really ponovno excited. začel We're gonna have ustvarjati a whole bunch skulpture more of these zvezdnih gold vrat in stargates to je coming res in čudovito. shortly. Komaj čakamo, da jih v And kratkem because we're still dobimo in spet the nekaj, lockdown and so ker on, smo še vedno we're going to continue omejeni to glede have gibanja. the 10% discount. Bomo še for naprej a longer nadaljevali period now, s 10% ponujenimi discount off the 10% cost price of popusta the sales na price rather of the nakup, stargates. na prodajno ceno. So we have more coming zvezdnih in, vrat and if that's Stargate. something that you'd Še like več jih je to torej zdaj have na in your own poti in če home, bi želeli imeti drop a line svoja to zvezdna vrata doma, potem pišite na support @stargateexperience.com. Okay. Somebody's saying you have no audio, then just refresh the page. Maybe that will work. For you. Nekdo piše, da nima zvoka, samo osvežite stran. So, what are the comments? Giuseppe realized he's still carrying Giuseppe je napisal, da še vedno nosi v sebi stare programe in bi se jih rad znebil. It's not about getting rid Torej, of Giuseppe, them. ne gre za to, Because da bi very se often- znebil teh programov, kajti zelo pogosto Very often,
getting rid of them simply means repressing them. je to, da bi se nečesa rad znebil, pomeni, da preprosto to potlačiš, pa ne gre za to, da bi potlačili te programe. Razišči jih, ko vidiš, da ti vzorci prihajajo na dan, jih razišči, ugotovi, odkot prihajajo. Delo z notranjim otrokom je odlično. Prav za ta namen. Alcazar pa je zdaj ponudil še cel element, ki ga je dodal delu z notranjim otrokom. In zato bi rad imel novo delavnico, da se to doda v zvezi z delom z notranjim otrokom, da se še pospeši proces, v katerem dobimo dostop do notranjega otroka in raztopimo nekaj teh trmastih, vztrajnih programov, ki jih imamo v sebi. Takoj, ko nam bo uspelo, bomo to tudi naredili. Za zdaj pa se zelo osredotočamo na to, da bi vso to modrost Alcazarja omogočili ljudem širom sveta v različnih jezikih. In kot sem že povedal, je tu res ogromno dela potrebnega za to. Delo teče in ko se bo to prizemljilo, bodo pa na vrsti delavnice. Rižan sprašuje, kako pogosto lahko ponavljam meditacije. Tako pogosto, kot lahko. Kadarkoli najdeš ustrezno meditacijo, ki je zate močna, močnejša kot druge, jo ponavljaj, kajti to je znak, da vibracije te meditacije tebi zelo koristijo. Cleo pravi, da si je govorila, ljubim te pred ogledalom, kot smo predlagali nedavno nazaj. Torej, lahko pogledate v ogledalo in si rečete, ljubim te. Poglejte si v oči in tako se lahko povežete s super zavestjo. In Cleo pravi, da je zdaj mlajša, njena koža je lepša in sije. Povedala je, da je z meditacijo prekrižala noge, kar se ji še ni, česar ni naredila že dolgo, ampak zdaj je mnogo lažje to narediti in je to vzbudilo veliko sreče. Nekdo drug piše, celice so se zbudile, počutim se mlajša in lepša. No, vse te meditacije, vaše komentarji so res lepi in kot sem že povedal, če se vas nekaj globoko dotakne v kakšni meditaciji, to ponovite. Kaj še? Rafaela je napisala zabaven komentar. Moja angleščina je tako zelo razumljiva. No, rekla je, tvoja angleščina je razumljiva. Hvala, Rafaela, ker jo vadim vsak dan. Krista pravi, da je izginila bolečina iz noge. Čestitke, da si vse spustila, da si se oglasila in dopustila, da se je to sprostilo. Kaj še? Zadnjič sem se tuširal, se umival in kar na lepem je k meni prišlo sporočilo, ki je reklo, ali imaš rad svoje telo, ko se umivaš, ali pa se umivaš tako, kot če bi morebiti prav avto. In to se me je zelo globoko dotaknilo, kajti res je, tako zelo pogosto se tuširam z mislimi nekje drugje. In grem skozi proces, ne da bi se posvetil svojemu telesu. In to je morda podobno tudi pri vas. In tako sem zdaj začel dajati svojemu telesu ljubezen pod tušem. In to svetujem tudi vam. Morda boste ugotovili, da boste čez nekaj časa spoznali, da se vaše telo odziva. V preteklosti sem to že doživel, ko sem začutil, da se je moje telo odzvalo ljubezni, ki sem mu ga pošiljal.
Ruby has already put in the chat Ruby box about the je Stargate v Collective. klepetalnico že And dala link I do would invite Stargate all of you, Collective. if you haven't joined the Vabim Stargate Collective vas, yet, da če please se do še so. I want to niste move away pridružili, from to the naredite. Facebook page. Želim se The Facebook umakniti is Facebook in a sense more strani. superficial, Facebook je na nek and there's a način lot of bolj comments that are going on površinski there, which in tam je um, veliko komentarjev, sometimes take us away from the main purpose of ki the nas Stargate. včasih odpeljejo Stargate stran od Collective glavnega is very namena much just for Stargate people. Stargata. It's a place where Stargate there's Collective je pa different namenjena levels samo that you can tistim, ki connect delamo z into. veznimi There's a vrati, kind of a in tam je več Facebook ravni, level where people preko put more katerih of a se chatty lahko z kind of ljudmi thing. But povežete. then there's different Ponekod groups so which platforme are za focused on klepet, different potem pa topics imate and različne comments and skupine, ways ki of se working together, fokusirajo na sharing različne together, teme, going much deeper together. kjer greste And so lahko I know skupaj Ruby's dosti online. globje. Vem, da je Ruby na spletu. Which is an introduction to how In the collective lahko works. boste And videli, there's many kako levels to it. preko And you can uvodnega actually go videoposnetka deeper. You can to follow deluje. particular Lahko greste people še globje, and different lahko topics there. sledite So določene ljudi I would very in tematike. strongly invite you to move from Facebook Zato vam to the Stargate svetujem, da se premaknete iz Facebooka v and Stargate Doris is saying the Collective. collective is a fun place where we can meet. Thank you. Tam pa je naše druženje tudi zelo zabavno, je nekdo zdaj napisal. Someone was asking, Angela was asking, Angela can je we vprašala, get MP3s ali of the lahko these dobimo morning meditations? MP3 teh jutranjih meditacij. We have Steffi, who's one of the team, more recent member of the Steffi team. She's in Bulgaria, je and she's actually preparing nova MP3s članica of naše these ekipe various iz Bolgarije in že pripravlja meditations. MP3 And so at some point we'll be različice making them teh available jutranjih meditacij. Na in neki an točki edited bodo form, na so you voljo just get the meditation. v urejeni obliki, tako da boste dobili samo meditacije. Okay, I think that's most of the notes that I've made. The only other thing I want to Mislim, mention da je before to we go to. into a Edino, meditation, kar bi še želel dodati, preden gremo v meditacijo, as most of you know already, on pa je, this kot Wednesday, večinoma že Lee Carroll veste, is coming up to Mount Shasta. prihaja Cryon na goro and Šasta Alcazar Lee Carroll are gonna in Cryon in Have Alcazar, a day's worth bosta of interesting channelings imela and Stargate meditations. nabor zanimivih kanaliziranih And it's all sporočil in about Stargate what's coming meditacij. And it's where we've come Usmerili from, pa where we se are bomo now, v and to, where we're going. odkot And you prihajamo, might kje be smo really zdaj in kam smo fascinated to hear namenjeni. some of the comments that In morda vas Lee bodo has already fascinirali made. In komentarji, fact, ki jih je Lee že on his podal. website, which is Na njegovi cryon.com, spletni strani if you go to krajon events, z y.com, če greste na that might dogodke, interest you, boste tam if you haven't našli been there marsikaj already. zanimivega. The first one is that there's an Prva hour and a stvar half, I think je, it is, an da je interview tam that Lee Carroll intervju did with me uro in pol, ki ga je Lee last Carroll year, imel z menoj and it's about lani. my story. It's about how did this happen, Tam povem has a svojo little bit zgodbo, about where I grew up. It's kje sem basically the story of my odraščal. life in a very To je v short osnovi period of my connection with zgodba Alcazar, mojega how that happened, and življenja so on. So in you might kako je enjoy prišlo that. do moje That's on povezave Lee's. z If you Alcazarjem go in to to events, you can actually vas see utegne that interview. The other zanimati. thing that I strongly Druga recommend, stvar, ki jo which zelo about svetujem, the future in terms of things that Cryon has said and things that are pa se actually nanaša in na našo process right now. prihodnost, vse, kar je So, že again, povedal on that same Krajon event page, in kar je v teku there's- zdaj. There's two columns on the left-hand side. Na levi There's strani, na Cryon, tisti the strani, future kjer of boste našli magnetics. dogodke, boste našli So, na Krajon spletni strani That's a Future of fascinating Magnetics, free prihodnost interview, magnetizma. and it actually Tam so shows zelo you zanimivi trije what's happening intervjuji, already kjer with vam magnetics, with pokažejo, energy kaj se že generation, dogaja z generiranjem new way. energije, z magnetizmom na popolnoma Okay. nov način.
So, and yeah, also there's a mention there from Ruby that for those who are already in the Ruby je collective, zdaj omenila, za tiste, ki ste že v Stargate Collective, tam lahko and razpravljate there's a link tudi there to that s particular komentarji, page. ki se And nanašajo if na you te post your jutranje comments there, pogovore. then I check on them before In the če next tudi tam experience. podate svoje komentarje, jih pred My next morning naslednjo talk is izkušnjo going to be on preberem. Thursday, because on Naslednjič se bom Wednesday, as I javil v said, we're going to četrtek, be kajti v sredo bom zlijen, kot rečeno. Okay. So, I'm about ready for a meditation. Zdaj sem skorajda že pripravljen za meditacijo. I'm just looking at the questions here. Samo gledam še vaša vprašanja. Somebody's asking, can you speak about the racial Nekdo inequity sprašuje, and white se lahko supremacy? dotakneš Basically, I'm not going to rasnih talk about those things because I sporov don't in want to neenakosti. energize V osnovi ne želim govoriti o tem, The ker ne whole želim focus is tega bringing vsega in polniti z equality. energijo. Naš fokus and je, da abundance se for osredotočimo na And so enakost in obilje za that's the vse. direction that we want to To bring je in our usmeritev, focus. v katero želimo usmeriti naš fokus. Somebody's asking if it's possible to make collapsible Nekdo stargates. No, sprašuje, absolutely ali je not. možno dobiti zložljive It's difficult strukture enough zvezdnih vrat. Ne, already absolutno ne. Že tako ali tako je to construct them. zelo težavno sestaviti zvezdna vrata, vi pa bi imeli naraj take, da bi Somebody's se saying kar there's a lot of background noise. v It's not enem coming from sestavila in razstavila. us here. There's no Nekdo drug background se noise pritožuje at all. nad hrupom v ozadju, no, So it od must be nas iz coming from šaste to elsewhere, zagotovo ne sorry. prihaja, verjetno je to pri vas. And again, there's questions, can we do it in Spanish? I'm In afraid spet not. vprašanje, lahko to ponudite v španščini, žal ne. How can you register for the Cryon Kako se lahko Alcazar registriram event? Go to za our dogodek website, Rajon Alcazar? Pojdite na našo thestargateexperience.com, spletno stran stargateexperience.com and you'll see a link to it there. in tam boste našli link. Can I invite an etheric stargate when Ali meditating lahko with a yoga povabim group? zvezdna vrata, You can ko invite meditiram an etheric s skupino za jogo? anytime, Eterična zvezdna anywhere. vrata lahko povabite kadarkoli in kjerkoli. If you're inviting it for a group of people rather than individual, Če povabite just zvezdna vrata za understand skupino ljudi, that it creates an energy field, morate but it's razumeti, da not se gonna ustvari energijsko influence or polje, affect people ampak ne bo unless they are vplivalo na open ljudi, razen če so to odprti receiving those energies. So it doesn't za to, da sprejmejo te force energije. anything on anyone. Torej, nič It's, se ne remember, vsiljuje it's a nikomor. high Spomnite se, consciousness that gre is za visoko in the etheric zavest, stargate or is the ki je v etheric stargate. eteričnih So that zvezdnih high vratih. To so consciousness eterična will not zvezdna force vrata. itself In ta visoka zavest se anyone. ne vsiljuje nikomor. So yes, you can bring it in Ja, if you're in a torej, group lahko situation. jih Many pokličete therapists bring it in in when mnogi they're working with terapevti clients, and it pokličejo zvezdna amplifies vrata, ko delajo s the klienti. gifts In that s tem therapist. se pospešijo in massage. okrepijo darovi tega Massage terapevta. people very often put it underneath the Maserji massage pogosto table zvezdna just vrata to položijo bring an pod energy up masažno into the mizo, client's body and so on. da se Okay. energije okrepijo. So let's move into a meditation. Pa pojdimo zdaj v meditacijo. Oh, okay. Not quite yet. I'm just getting a No, izgleda, da še ne. message from, I guess, my superconsciousness or Alcazar or Dobil sem somewhere. sporočilo od moje superzavesti ali pa Alkazarja, od nekod pač. We've been talking
Že več let govorimo o dvigovanju naše vibracije. Med drugim je zelo pomembno, da ozaveščamo vse tisto, kar nam niža vibracijo, naše negativne obsodbe, negativne misli, vse tisto, kar izražamo na negativen način, nam nižajo vibracijo. No, zanimivo je, kaj želi Alcazar narediti v tej meditaciji pred nami, je, da nam želi pomagati, da se bomo bolj začeli zavedati svoje negativnosti. Naj to jasno povem. Ne gre za to, da bi ven metali negativnost, ampak da jo ujamemo, da se je zavemo. In ko se je zavemo, poglejmo, če lahko začnemo spreminjati te programe pod njo, da bomo lahko to negativnost začeli spreminjati. No, to bo izgleda zelo zanimiva meditacija. Še prej pa vas vabim, da ste odprti za možnost, da te energije lahko pridejo in nam pomagajo pri ozaveščanju naših negativnih misli in programov. Ne da jih izražamo navzven, ampak jih ozavestimo, jih ujamemo, jih raziščemo in potem raztopimo programe, ki so pod njimi. Pa pojdimo zdaj v meditacijo. Vabim vas vse, da se samo sprostite, ne pišete več komentarjev v klepetalnici. Namestite se udobno in zaprite oči. Kot smo že velikokrat poudarili, je pomembno, da imate oči tekom meditacije ves čas zaprte. Na ta način dopustite energijam, da delajo z vami brez motenj. Prišel bo Alcazar in vodil meditacijo. Preljubljeni, pozdravljamo vas. Tukaj je Alcazar in kot vedno želimo izraziti priznanje čisto vsakomur od vas. In to priznanje želi počastiti vse vas, da ste prisotni v tej izkušnji, bodi si v živo ali pa zdaj poslušate posnetek. Častimo vas, ker sodelujete, častimo vas, ker imate namero, da bi zrasli, se razvijali in postali še bolj zavestni. Mi pa smo tu, da vas podpremo na toliko različnih načinov, s katerimi vas lahko spodbudimo, da se odprete in sprejmete to, kar vam ponujamo. V tej meditaciji bodite zavestni tega, da vam ponujamo nov način, novo pot v svobodo. Na začetku vas utegne preplaviti strah, še več negativnosti si ne želim, ampak ne gre za to, da bi prinašali negativnosti. Preljubljeni, želimo samo, da ozavestite, če imate v sebi negativnosti. Kajti to ohranja vašo vibracijo na nizki ravni, nižje kot je lahko. V tej meditaciji pa naš namen, da vam pomagamo, da ozavestite to negativnost, ki znotraj vas že obstaja. Ne da vam vzbujamo slabe občutke. Ravno obratno upamo, da bo res.
Upamo, da se boste vzradostili, ko boste lahko prepoznali vse te različne elemente negativnosti. In ko jih spoznate, vas vabimo, da si vzamete malo časa, kolikor je potrebno, in se vprašate, odkot prihaja vse to, kateri vzorec se skriva pod tem, da ustvarjam in ponovno spet in spet ustvarjam te negativne procese. In oglasite se z svojim notranjim otrokom, odkrite korenine te negativnosti in se pogovorite s svojim notranjim otrokom in tako lahko raztopite ta program. Lahko pridete v globino razumevanja in s tem omogočite svojemu notranjemu otroku in vam, odrasli osebi, da presekate tako rekoč korenine tega negativnega programa. Dobro. In tako vas zdaj ponovno vabimo, da se samo sprostite, zaprite oči in začutite svojo prisotnost v svojem telesu. In kot vedno bomo najprej povabili energije Gaje, energije Zemlje. Gaja je zavest vaše prečudovite Zemlje. Povabite Zemljo zdaj, povabite energije Gaje, naj se dvignejo in vstopijo v vaše energijsko polje. Zelo dobro. In morda boste celo začutili, kako se zgodi ta nežna povezava. Nežna je, a vendar, večkrat, kot jo povabite, se počasi lahko uglasite z njeno energijo. Tisti, ki ste že velikokrat poklicali energije Zemlje, boste morda začeli zaznavati ta nežen objem energije Zemlje. Zelo dobro. In tako naj zdaj vsakdo od vas v sebi prosi za eterična zvezdna vrata. Naj se spustijo in vas obdajo. Kličemo eterična zvezdna vrata. Naj se spustijo in obdajo čisto vsakogar, ki sodelujete v vašem trenutku zdaj. Zelo dobro. Predstavljajte si, vizualizirajte, kako se zvezdna vrata Stargate oblikujejo okrog vas. Ni vam treba ustvariti močne slike, dovolj je že vaša namera in zavest zvezdnih vrat se bo odzvala. In morebiti boste spet začutili in zaznali, kako prihajajo k vam. A tudi, če tega ne začutite, se bodo eterična zvezdna vrata zagotovo odzvala na vaše iskreno povabilo. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za aktivacijo eteričnih zvezdnih vrat. S tem, ko prosite, date dovoljenje, da zvezdna vrata delajo z vami. Kličemo aktivacijo vseh eteričnih zvezdnih vrat po vsem svetu. Zelo dobro. In zdaj bomo vibrirali ta eterična zvezdna vrata vse hitreje in hitreje. In tako se dvigujemo skozi frekvence različnih dimenzij. In tako bomo zdaj vibrirali vaša eterična zvezdna vrata na frekvenci 7. dimenzije, prav zdaj. In tako vibriramo vsa eterična zvezdna vrata na frekvencah 7. dimenzije. In zdaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za močno energijsko polje 7. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 7. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih po vsem svetu. In s tem, ko prosite, vaša zvezdna vrata vibrirajo in žarčijo frekvence 7. dimenzije. In te frekvence vas vibrirajo na celični ravni. Nič vam ni treba narediti.
Preprosto se sprostite in dopustite. In počasi se vaša vibracija poravna in uskladi s frekvencami 7. dimenzije. Sprostite se v te frekvence. Nič vam ni treba narediti. Prav nič. Prav nič. In zdaj bomo vibrirali vsa eterična zvezdna vrata na frekvencah 12. dimenzije. In tako sedaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za močno energijsko polje 12. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije po vseh eteričnih zvezdnih vratih po vsem svetu. In ponovno velja, ko prosite, vaša zvezdna vrata začnejo žarčiti energije in frekvence 12. dimenzije. In ko se sprostite v te frekvence, se vaša lastna energija nežno spremeni, harmonizira in prihaja v ravnovesje z energijami 12. dimenzije. To se zgodi samo po sebi. Zelo dobro. In kot smo že velikokrat doslej povedali, v tej vibraciji ste dosti bolj senzitivni in zaznavate vodnike in dobronamerna bitja, ki so vam na voljo, da vam pomagajo pri vaši lastni osebni evoluciji in evoluciji človeštva. In to so zagotovo pomenljivi časi, v katerih lahko naredite velike preskoke naprej v svojem procesu evolucije. To je potrebno na individualni ravni. In tako v tej frekvenci vas bomo zdaj povabili, da svoje zavedanje vnesete v kvantno polje. Z zaprtimi očmi dobite občutek praznine in samo predstavljajte si to praznino, da se razširja v neskončnost. Predstavljajte si, da je to kvantno polje, kajti kvantno polje je res neskončno. Kvantno polje je čista zavest in čisti potencial. In okrepi ga vaša vibracija. Vaša vibracija iz kvantnega polja k sebi pritegne odziv na vašo vibracijo. In zato je tako zelo pomembno, če lahko dvignete svojo vibracijo, potem se začne izboljševati kakovost vašega življenja. To, kar zavestno ustvarjate, se začne manifestirati v vašem življenju. Pa če je to čudovito zdravje, ali pomlajevanje telesa, ali sprememba v vašem delovnem okolju, ali pa je to sprememba v vaših odnosih na vseh ravneh, ali pa je to sprememba v službi, morda na ravni vašega obilja. Vse te stvari preljubi in še dosti več. Na vse to vpliva vaša vibracija iz trenutka v trenutek. Vaša vibracija je kombinacija vaših misli, vaših občutkov, vaših dejanj. In tako pogosto vaše misli usmerjajo podzavestna prepričanja, programi in omejitve.
In zdaj se želimo v tej meditaciji dotakniti nekaterih omejitev. Najprej prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za prisotnost angelskega kraljestva. Kličemo prisotnost angelov, naj prinesejo svoje energije k vsakomur, ki v tej meditaciji zdaj sodeluje, v tem trenutku zdaj. In tako samo začutite, kako angeli prinašajo svoje energije v to meditacijo, ko prinašajo svoje energije v vaša eterična zvezdna vrata. Angeli. In preprosto bodo za vas držali nežno energijsko polje podpore. In v to energijsko polje bomo zdaj povabili vsakogar od vas, da pokličete prisotnost vodnikov, s katerimi se vi čutite povezano. Samo povabite jih sedaj. Če ne veste, s katerimi vodniki ste povezani, potem preprosto povabite le tiste, ki so vam na voljo, da vam lahko pomagajo v tej meditaciji. Ni vam treba vedeti za njihova imena. Kličemo vsa dobronamerna bitja, ki so na voljo, ki jih zdaj vabimo, naj nam pomagajo v tem procesu. Vabimo vas, da vnesete svoje energije v to meditacijo zdaj. Da prinesete svoje energije in obdate z njimi to čudovito zemljo in vse tiste, ki so zdaj na voljo v tej meditaciji. In samo čutite, kako se vam pridružijo v tem angelskem polju vodniki. In tako se zgodi še dodatna podporna energija. In kot smo že povedali, večkrat kot to izkusite, bolj ko ste odprti za sprejemanje teh energij, bolj nežne postajajo te energije. Zakaj? Ko postajajo bolj subtilne, vas tudi mi vzpodbujamo, da postanete dosti bolj senzibilni za te fine energije. Zelo dobro. In v tem polju bomo zdaj k vam prinesli energije. Energije, ki vas bodo podprle, da se boste še bolj zavedali svojih negativnih misli, negativnih programov. Zavedanje, da jih ne boste žalčili, ampak jih boste preprosto prepoznali, jih razumeli, raziskali, odkot prihajajo. Kje v moji preteklosti sem za svoje vzel te negativnosti? In potem si dovolite delati s svojim notranjim otrokom ali pa svojim globljim razumevanjem, da boste spustili te negativne programe. In tako, preljubljeni, vas vabimo, da se odprete za te energije podpore, energije, ki vam bodo pomagale, da boste še bolj ozavestili te negativnosti v svojem življenju. In tako se zdaj sprostite v polje angelov in vseh dobronamernih vodnikov, ki so ustvarili mehko polje okrog vas. Zdaj pa vam prinašamo energijo, da vas podpremo prav zdaj. In prihaja. In mogoče boste začutili nežno energijo, ki prihaja k vam. Ta energija prinaša zavedanje za podporo vašega zavedanja o teh negativnih programih v trenutku, ko začnejo prihajati na dan v vašem vsakodnevnem življenju, jih boste ujeli. Ne, da bi jih izrazili, ampak da jih spoznate,
prepoznate in imate v sebi namero, da boste preiskali korenine negativnosti. In samo sprostite se in čutite, samo dopustite tem energijam, naj zdaj pridejo k vam. Ni treba, da vidite negativnost v tem trenutku, ne. Ampak samo dopustite, da te energije pridejo k vam. In če želite, lahko rečete hvala, prinesite mi še več teh podpornih energij. Hvala, prinesite nam še več. Te energije se nežno stekajo k vam. Tako preprosto je, tako lahko je. Samo dovolite energijam, naj pridejo k vam, prav zdaj. In poglejte, če lahko začutite znotraj sebe energijo. Znotraj sebe, ki proslavlja, ker sprejema ta darila, to energijsko podporo. Lahko zaznate tisti globok del vas, ki proslavlja, ja, moj namen je, da se osvobodim teh nizkih frekvenc, teh naravnanosti obsodb. Se lahko veselite svoje pripravljenosti, se lahko veselite dejstva, da ste tik pred osvoboditvijo pred nizkimi vibracijami, da se jih lahko osvobodite, ker jih imate v sebi morda večino življenja, od zgodnjega otroštva ali pa še odprej. Določene te negativnosti so bile vsajene še takrat, ko ste bili v maternici. Nekateri boste opazili, da so se energije nežno spremenile, da se vibracije spreminjajo kot odziv na vsakogar od vas individualno. In tako še naprej pošiljamo te energije k vam. Nič ni treba narediti. In če lahko zaznate to proslavljanje v sebi, se osredotočite nanj, veselite se. Ja, pripravljen sem narediti naslednji korak v moji osebni evoluciji. Ja, pripravljen sem. Pripravljen opaziti, raziskati in pretopiti te negativne programe, ki so v mojem življenju, ki me tlačijo navzdol v nižje frekvence. In veselim se dejstva, da ko se razstapljajo, ko jih spoznam, razumem in opustim, bo moja frekvenca dvignjena za stalno, moja vibracija bo trajno višja in pritegnila bo popolnoma novo raven v moje življenje, novo raven odnosov, novo raven obilja na vseh ravneh. V vseh ravneh, kajti vpliva na vse ravni, ko dopustite, da se te nizke frekvence raztopijo, da izginejo iz vašega vsakodnevnega življenja. Te energije nežno prihajajo in morebiti boste zaznali, da postajajo malo bolj nežne, bolj prefinjene. Nič ni treba narediti, samo ostanite odprti in na voljo. Tako je. Tako zelo preprosto je, tako zlahka gre. Nič vam ni treba narediti, samo ostanite zelo, zelo prisotni. In kot smo to že velikokrat doslej naredili, bomo ponudili kvantne zvoke, ki vam bodo pomagali integrirati te energije, ki vam jih pošiljamo. In ponovno velja, še naprej bodite odprti in zaznavajte te energije, če vam uspe. In poglejte, če lahko začutite, kako se v sebi veselite in radostite. In proslavljajte svojo pripravljenost, da dvignete vibracijo. Pripravljenost, da raztopite nekaj teh negativnih vplivov v življenju.
In tako svoje zavedanje vrnite v vibracijo v sebi in samo začutite svojo energijo, ki vibrira v frekvencah podpore, ki smo jo vsi ravnokar prejeli. In samo ostanite v tej energiji toliko časa, kot želite. In ko boste pripravljeni, zelo nežno in počasi vrnite svoje zavedanje nazaj v svoj prostor. Začutite, kako zelo ste prisotni v svojem telesu. In ko boste začutili to prisotnost v telesu, lahko dopustite očem, da se odprejo. In kot vedno, sem zelo radoveden, zanima me, kaj ste začutili, kaj ste opazili. In zato vas prosim, da svoje komentarje zapišete v klepetalnici. To zelo cenim. So, already people saying, went very deep. Ljudje že pišete, zelo globoko je šlo. Yeah, I'm still feeling actually. Ja, tudi sam še vedno to čutim. There's a stillness inside. Neko umirjenost v sebi. Nekdo pravi, da je bil občutek, kot da je vakuum ven vlekel vse tisto, kar odhaja. In prišla je Mati Marija. Komentarji grejo zelo hitro, lahko jih tudi sami preberete. Zdelo se mi je, kot da sem v toplicah, je nekdo napisal. Z mano je bil notranji otrok, je napisal nekdo drug. Kot da lebdim v kvantnem polju. Uglasila sem se s podporo vodnikov v odprtosti za energije in moje telo je vibriralo bolj kot kadarkoli doslej. Mnogi omenjate vibracije, ki jih čutite.
zelo sproščujoče. Videla sem močno rožnato svetlobo. Čudovit pretok energiji različnih barv. Čudovito. Šlo je zelo globoko. Zvuki so me popeljali ven iz fizičnega telesa, navzven, v odprt prostor, v praznino. Prišli so moji predniki in starši, da so me podprli. Predniki so pomemben del našega sistema vodstva in usmeritve, kajti vaši predniki so dejansko programirali nekatere od teh omejitev iz vaše preteklosti. In tako, zato, ker niso več v svojih starih telesih, njihov aspekt superzavesti pride sem in vam pomaga pri raztapljanju teh starih vzorcih omejitev. Alina pravi, bolečina na levi strani moje glave je izginila. Čudovito, kar spustijo do konca. Olga piše, hvala, čutim, da imam novo telo. Zdaj je lahkotnejše, svetlobno. Odlično, povezuješ se s svojo superzavestjo. Povabi, naj to ostane, da se bo razvijalo fizično telo, kot tudi energijski občutki. Zvuki so me popeljali v popolno mirovanje, obenem pa sem čutila, da se bom naučila še več in več. Čudovito. Vedno znova rad prebiram vaše komentarje in za tiste, ki poslušate posnetek, tudi vaše komentarje preberem. Kajti klepetalnica je še vedno odprta. Tudi če poslušate posnetek, še vedno lahko kaj zapišete in vaše komentarje kasneje preberem. Nekdo piše, počutim se umirjeno in energije še vedno prihajajo k meni. Čudovito. Čutila sem srce in energijo. Cookie pa pravi, da prav tako rada prebira komentarje. Kot veste, greste tudi vi lahko nazaj v klepetalnico in preberete tudi prejšnje komentarje. Za tiste, ki pa ste že del Stargate Collective, imate tam lahko možnost, da se pogovorite z drugimi. Ruby, prosim ponovno za link za tiste, ki so že del Stargate Collective. Če nam objaviš link, grejo ljudje lahko direktno tja, zapišejo svoje komentarje in poklepetajo o tem, kaj se vam dogaja. Ruby je zdaj torej dala link, če kdo želi zapisati še daljši komentar. Za tiste, ki še niste člani kolektiva, pa če si to želite, vabimo, da si ogledate tudi kratek video posnetek, ki ga je pripravila Ruby o tem, kako se vključiti in način, kako lahko sodelujete. Če gledate klepetalnico, bo čez nekaj trenutkov tam link, ki ga bo dala Ruby. Mike is saying it brings up constant frustration. I feel I'm not getting somewhere, or there is never enough. Nikoli ni dovolj, vedno znova se pojavljajo moje frustracije. Mike, prva stvar je, da se sprosti. Frustracija je posledica uma, ki se vrti v krogih. Čas je, da se pomakneš v srce, da začneš ljubiti sebe, ne da se obsojaš. Frustracija je obsojanje do sebe. Poglej, če si lahko dovoliš, da vzljubiš sebe.
put the link Ruby je again. zdaj ponovno objavila Joining the link. Stargate Collective. Thank you, Ruby. Hvala ti. So again, I just invite you In all, if you ponovno haven't vas done, vse vabim, move from če tega še Facebook niste to the naredili, collective. da se iz Facebooka premaknete na Collective. Terry is saying, I didn't quite realize Terry how powerful pravi, it was until I stood up nisem and lost se my balance. zavedala, Terry, kako it's močna about je bila coming back meditacija. into your body, being Vstala very sem present. in zmanjkalo mi je ravnotežja. Torej, če se to zgodi, je So, pomembno, da Daniel se was res saying, vrnete feel v telo, pain in my preden right vstanete. neck, Daniel right shoulder, piše, and v under levi my rami, foot. roki Okay, in Daniel, just focus on those pod platom areas me je bolelo. and just Daniel, ask osredotoči yourself, se na te dele telesa in what's se the message vprašaj, here? kaj je What tu am I holding on sporočilo, to? česa se And how can I oklepam let this in go? kako lahko to spustim It's a in message. opustim. It doesn't need to Tu je be there. sporočilo. It's it's your body telling you Tvoje you're telo holding ti something govori, back. da se nečesa Ask yourself, oklepaš. what am I holding? Vprašaj se, And how can I česa let it se go? oklepam in kako lahko to spustim. Yay. Okay. So I think that's enough for Mislim, da today. je dovolj za I'm danes. looking forward to seeing Veselim you se all, že, so da to vas speak, bom vse on Wednesday. videl tako rekoč spet When v I- sredo, Spend some time with Lee Carroll, ko bom nekaj časa Leonard preživel z Channeling, Liam Cryon Carrollom. and Alcazar. Li What's kanalizira happening in the Krajona, future? z nami That's bo the seveda exciting Alcazar. part for me. Govorili pa bomo o tem, Where kaj are we nas going? čaka v What prihodnosti. can we To je visualize zame together? vznemirljivo. Kaj What lahko skupaj information can vizualiziramo? Cryon bring Katere in? informacije And nam lahko ponudi what Krajon? energies will In Alcazar katere bring in energije to bo prinesel support the Alcazar integrating za podporo, of the wisdom? da se bo zintegrirala of these two guys? modrost teh dveh vodnikov. Okay, and I just want to say a big heartfelt thank Iz you srca to all pa those se zdaj people želim that have zahvaliti vsem, assisted us ki ste nam maintaining pomagali, the Stargate da work in these lahko times. v teh časih Appreciate the nadaljujemo donations z that delom you've zvezdnimi made. vrati. It's really been very, Globoko smo very vam hvaležni za vaše beautiful donacije. just To je noticing res this prečudovito, flow of donations which ko supporting vidimo us ta pretok and donacij, supporting ki you. nas podpirajo Thank you. in podpirajo vas. Really Oziroma appreciate podpirajo it. nas, da lahko podpremo vas. Zelo smo vam hvaležni. As I've said, we're focusing Kot sem on že povedal, all the se various osredotočamo languages, making na this vse available različne to more jezike, and more people da around the bo world. to delo na voljo vse več ljudem And širom soon we're sveta. going to be In moving out and kmalu bringing in other ways of supporting you. vas So I bomo just have a podprli na question. različne načine in zato imam le What would you vprašanje, like? kaj bi pa vi What would želeli, you like to see coming from the kaj si Stargate vi želite experience? iz tega dela izkušnje z zvezdnimi vrati. Already you can write in the chat box for the Klepetalnico next lahko že zapišete session. za naslednjič, of Into the kaj si Future. želite. If you go to the schedule, you can actually write in the chat box for Če session greste 5. v program, So boste that will give našli me a že naslednje sense of what srečanje you would pod like. številko 5 You can also do in v this klepetalnici in lahko the zapišete, Stargate kaj si Collective, želite. To pa lahko naredite where tudi you can preko have Stargate more Collective, comments kjer about bomo this imeli and več also komentarjev. as a response to the question, In what kot would you odziv na like to see? vprašanje, kaj si pa How vi can we želite, suggest? Maura can't quite read that very well. How can we volunteer Mora pa to pravi, help with kako se translations? lahko If you'd ponudimo kot to prostovoljci volunteer, if za you're really- prevajanje. Well versed with your language and English, Če ste and would zelo like to dobri volunteer, write to v svojem jeziku support@the in Stargate angleščini, pišite na experience.com. support Support@the @stargateexperience.com. stargateexperience.com. What we're actually trying to do is to create Zdaj within each poskušamo language znotraj vsakega jezika a whole team of ustvariti volunteers, ekipo because there's prostovoljcev, so much kajti potential. potencial There's so je much tako coming velik, from toliko vsega Alcazar prihaja od Alcazarja, we need a whole team. da potrebujemo celoten The tim translators, both written and prevajalcev in audible tolmačev. language, and then those with technical abilities Potem who pa can take those potrebujemo recordings tudi tiste, ki imate put them on the tehnične website. veščine,
da boste pripravili tehnično te prevode in jih potem dali na spletno stran. In če se želite javiti in če imate te jezikovne veščine, morate biti res dobri, potem pišite in se javite. In če bomo za vaš jezik potrebovali dodatno podporo, smo vam hvaležni. Pišite nam na support@stargateexperience.com. Hvala vam, rad vas imam. Dvakrat na teden imamo zdaj ta srečanja in en del mene pogreša naše vsakodnevne klepete. No pa bomo videli, kako bomo šli naprej. Skrbite zase. Vidimo se v četrtek oziroma v sredo s Krajanom in Alkazarjem. Klepetalnica ostaja odprta, če želite še naprej kaj zapisati, kakšen komentar v klepetalnico, jaz se bom pa zdaj le poslovil in zaključil prenos. Klepetalnica pa ostaja odprta.